thir tu le ngai thatu te thole ni chibai le vekule ni zan nama inke result seitur om ve neu maya chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng transfer top nia thil thleng langsar ang chi te po thlira ngai thla ho na in nei donang o tutum chu Saudi Pro League lama train bul tran le don taila ni zana in khelom chuna Cristiano Ronaldo khel mek na Al Nassr team in point home an lot chuaka an king pui an mikhol alwal chu sidify in all sam takin an ne he in khela hian mol nei tu Al Nassr lam hian goal shot tum som an nei ya alwal lam hian goal shot tum riat nei target a shot tum khat chau an nei thung in khel pum pui thera po Ronaldo khelmek na Al Nassr an thazoka achak phuzok an chak tila kan sei sualo ber o me Al awal paka in khel munam taka hian goal kan mulok lava ma se an in norton zak no minute somni panga na Al Nassr lamin ma an shroina goal an khunga simakana siam sak atangin Ali Al Hassan chun ma an shroina goal aron khung hemi nu hian minute somli pathum na Al Nassr hian penalty an hlot chuaka penalty hi Al Nassr tang Cristiano Ronaldo chang goala achan tira first half a signifiin a team hi ma a hruai pui second half a po team pahni te in norton a monoma Al Nassr an chungnung hle a chungnung zok an nizia po lan terin minute som sari pariat na Sadio Mane siam sak atangin Portuguese forward Cristiano Ronaldo chun he in khela a goal ni na le sithum faya a team ma hruaina goal a khunga hun top ma shet minute somriat pariat na Brozovic a siam sak atangin Mohamed Al Fadil chung goal aron khung bel leya harsal tuklavin Al Nassr hian silifain ne na anchang ti hian table tharbera ne na chang team Al Nassr lam hi Kelsaria point som paruknen pathum na anom zui zela anchunga Al Hilal nen point ai nanga mashroi tu Al Ali chu point hum chawin an phak to lo bok he in khela goal ni khung to Cristiano Ronaldo Henrico thar asiam bel zel maya ti hian football a zin konga goal zakwa somni pathum a khung tlingta anni hei mai ba ka hen Saudi Pro League kinal nakal meka goal som panga a khung tling towa top scorer huanga achung bera a chun zom zel bok Europe lama lut le taila ni zana in khelom chuna Premier League lama Chelsea lamin point hum an lot chuaka season kalmeka che chelo mai Chelsea lam hian an king pui Graham Potter noya in siam that chau tum mek West Ham United chu goal ni goal khatin an ne Stamford Bridge in khela hian mol nei tu Chelsea lam hian goal shot tum som ni pahni an nei ya Mikhol team Hammers lam hian goal shot tum som pali an nei ve bok targeta shot dikonga ero West Ham United lam an thazoka point lot so konga Chelsea an thathung in khelpum pui thera po Chelsea an chungnung zoka achak phuzok an chaktila kan soifu ber ome Stamford Bridge in khela hian atira tangin team pahni te in norton game atang khop maya first half bo goal chance kan muhnem hle a mai ro chu goal kan mu mai lova first half goal ut lavin an trin don ni te point alang man mase be selo tak main West Ham United tan minute somni pahni na English forward Gerard Bowen chon ma an hruaina goal aron khunga goal thatak kan hmuwa first half be selo zok West Ham lam hian sikhat fain ma an hruai second half Chelsea lam hian an squad an ron tidang lam hlok maya ben satrangin anor turangte an ron lu tir hloma an tiswal lo hle te po ati thei ome an thora po seng tange ngei minute somruk pali na Jadon Sancho ron thlak tu Portuguese forward Pedro Neto chon an siphur aron su tange ngeya Chelsea team an phur ngal hle hemi nu hian Chelsea team in athazok an nizia an lan tir lea minute somsari palina an thora sengin golpal mara goal chui chu aron one Bisaka chon an lama atilut pala Chelsea team lam hian on goal mangin goal ni goal khatin ma an hruai hemi nuwa hian team pahni te in norton a hmu nama goal u le theina hun thrapo omnol ma se goal dang alu bel zui talava Chelsea lam hian an coach Louis Graham Potter en goal mek West Ham United laka sikhat fain nufual man ma se goal ni goal khatin comeback an lan tira point hum hlutak an sual chuak ti hian table tharbera ne na chang team Chelsea hi
khel somni palia point somli pathum nen palina anom zui zela avan doi zo ka tangwe sam united lam ero khel somni palia point somni pasari nen som pangana anom zui ve zel bok inkhe result lam kal santaila football thuleng tin nizan lama transfer confirm ang chi arongai ven lo ang chi te inda le donong o tuntrum chu Marcus Rashford ta train bul tran thon ta illa English forward Marcus Rashford hian United team chu chosanin Aston Villa team azom ta ani kha season kalme katan lonin he tlaptan hian a khel don na hemi chungchang hen Marcus Rashford chu zo na zo ani Marcus Rashford chuan engwanga chunge ti hi mitam takin Mizo thrina Aston Villa kher engwangin nge kaltipol tepo anum bok amai ro chu ka thutluk na hin ka chiang ma in khel ka duwa bultan tu zinga telve po hi ka chak do hle chumi ti ka du wang chun hetlap hi ka zomta ani season ma ba om song te hi United team in thataka an khel ka bei seya kepo ka khel na team tan mi tangkai takni ka tum thon ani United team kha ka za ma hun thamin petu le min cherlian tu anniya soisel na turpo ka hrelo ani Anni lampoin season top thatakin kharse ka du tin Marcus Rashford chuan asoi Thierry Henry point thuthar aron neya Luis Kelly chungchang angai dan aron soi kan hriat tak ang khan City le Arsenal te inkhel tumin Luis Kelly chung goal thatak mai akhunga Erling Haaland ati elve ngat bok ani kha hemi chungchang hen Thierry Henry chu aron tong chuaka Henry chuan Luis Kelly hi ka du khop maya player thatak alani don tipo ka chiang hle kalomna pakhat chu Arsenal team a player ani thei hi ani ya chu aya thilomam chu omri lovin ka shebok ka soidu tak chu kha in khel kha han clear le taula Luis Kelly and Erling Haaland ati le dan khamitam takin an soi sela amai ro chu ati sual masazok chu Erling Haaland kha ani goal ni ve in peya season tirlama anin ne tok tum khan han en taula Erling Haaland hian Luis Kelly hi tunge ini tin thamlo tak main atong khum anni chumi chu Luis Kelly khan aron ti elve ngata ani hi kei chuan kada sanga Erling Haaland kha in muchuak jok tur chu ani tin asoi Jamie Carragher point thuthar aron neya Declan Rice chungchanga angai dan aron soi Liverpool legend Jamie Carragher chuan ani hi kadu ma English Premier League ka ani kan muthei hi thillo mom tak ani pialama ani hi kan thloplat angai ani Arsenal team tan khel thin lo ma illa Liverpool tana lo khel to thin le nget ni ma illa ani hi athra ka ti ma English Premier League ka Arsenal midfielder thalo ni to te kha clear le ta ula Patrick Vieira le Emmanuel Petit te kha an thra ma ani tlukha an lo lovin ka ria chutianga theina sang nei chu Declan Rice anni Roy ki nangma in tharum anga ma ka soitak Vieira le Petit te thiam nang kha anei bok chu wangchon ani hi khovela midfielder thaber te zinga mi ani tin Carragher chuan asoi Cristiano Ronaldo point Kylian Mbappe chungchanga thuthar aron neya tu hnaya khan mediaten ankom na Al Nassr forward Ronaldo chuan Real Madrid tran tu ten thratura ka du chu Real rufim takin thil an clear tur aniya Mbappe hi player no pang thatak chu ani a that je chu kan mu chho zela khovela a thaber la ron ni tur ani bok Real Madrid tana mitrang kai an chaklo ni puwa chakna thlen pui thei tu ani dona Real Madrid ta hlo thlin na ka chan thei ang chi ta po chang thei tur khopin a thatok bok lo clear zel ula in lom na thlen tu ani don ti hi chiang takin ka soingam tin Ronaldo chon Mbappe chungchang hi asoi transfer kongka in hongme ka Nottingham Forest Murillo chu achuak lava amai ro chuni pui transfer kongka a in hon huna achua arinom hemi chungchang hin Murillo chu zo na zo ania Chelsea pan itumem tin zo na mediaten anzot hemi chungchang hin Nottingham Forest defender Murillo chuan zona an zona hi achanga Chelsea team hi ka zom karing chi lova Liverpool team ro zom ka chak le Liverpool team hi ka te ta thonga katlap tran to anniya Nottingham Forest ka chua sanani chuan Liverpool in mindu ani bok chun he tlap hi zom ka hre lawang ti hin Murillo chuan asoi he thui kot offside lam chuan antar lang anni karliam ta kar to pa
Manchester City Arsenal laka anmol phozo nu khan BBC Sports in la ankom na Pep Guardiola chon anzona achanga Pep Guardiola chon aning khel kha clear let lein minute somni tanga somni panga chungvel ha chu game kan thunun zoka atha jok kan ni ziapo in muthewang amai ro chu kan boina ber chu goal kan chuatang khan a in tranna minute somruk panga le somsari na chauphei kha chu thilhar satak ani to anni kan team kha kan boi deuh noi ani ber maya siam thathar sakhopin kan tal boi to anni ka football history te han clear le ta ula coaching kalu chil no kan tal boi ber tum te po ani thei hial o me tin Pep Guardiola chun kha in khel chungchang kha atsoi English Premier League club liantena senglu tuma an hel na sat mai Irish forward Brighton striker ni bok Evan Ferguson chun ni zan nama khan West Ham United azom tange nge ya season kalme ka Brighton team tana khel na mun chang tam lo mai Evan Ferguson hi season kalme ka tan West Ham United thian an senglu ta anni Evan Ferguson hi season kalme ka Brighton team tan tum som panga a in lanna a che thatok lo wang khel na mun achang tam lova first 11 a pheichon tumni bak aum lova bencha tum som pakhat a thu nge hemi wang khel tam na mun tura a hriat West Ham United hi apan zuita anni Liverpool ne na thuk taka seizom ni man Stefano Zimas po ni zan lama khan Brighton lamchun an senglu thu an puang ta thut maya German club Nürnberg atangin Brighton hian Zimas si an senglu ta aman atan pau million somni point pariat an sen thu puangin kumsang ni somthum June tha thlengdai contract an zia pui thu an soi Zimas hian season kalmek amang chelo khop maya inela kalmeka tumsom paruk lika inlaning goal som akhung towa Liverpool nen tepo seizom anni man amai ro chu base lo takin Brighton lam hian an sengnu ta jok anni German Bundesliga club lian le hlo tling Bayern Munich goalkeeper Manuel Neuer point ni san lama khan thuthar aron neya akhel mek na Bayern Munich tang contract azia belle tange nge ya kumsang ni somni parok June tha thlengdai he tlaptana khel zel turing contract azia bel kumsam thum pariata upa Manuel Neuer hisaka tanga injir chuak ani ya kumsang ni som pakhat khan Bayern Munich hian sengnu tin ache thalle he tlap hi German Bundesliga no moite DFB Pokal te DFL Super Cup UEFA Champions League UEFA Super Cup mai ba ka club World Cup no moite alo choi pui towa goalkeeper thabera te tin German national team player of the year ate po thlan alo ni to bok hetianga player tha hi German Bundesliga club Bayern Munich lam hian in anchel chun zoma season khatlo omle turatang contract anzia bel puita anne TV personality la takme Piers Morgan point thuthar aron nei vele ta Talk Sport lamina ankom na Arsenalina City an ne chungchanga angai dan aron soi ka ngai dan dikta khan soi ve don ta ila khain khela thil thleng kha thil lomom tak anni Erling Haaland hi ain luling thina chumi chu Arsenal team in an vodai ta hi thil lomom tak anni ani hi striker thaber te chu ani nge ya amai ro chu in phat moi te po hi azir ve anga yin kashia ka soyom zia taka chun nung changmoi azirangai tinani chu Luis Kelly ati dan te kha thil thatak ani ya in ngai tom taka tur chu Erling Haaland zokhi ani ti hin asoi amai ro chu hetiang kara Hungary Neville ngai dan ro ani velo thunga ngai dan dang aron nei ve thung Gary Neville chung kha in khel kha ka clear let ve ya ka ngai dana chun Arsenal team player thren khatte ha chun anti lo tur anti hin ka ria Erling Haaland Premier League ka kan mu thei ringot po hi thil lomom tak ani ya athil ti le Premier League ati hlu te hi thil lomom tak anni anin matson masaka athil ti te ha chu kai chuan ka mu ka na kha ha chu thil thengpa ngai ve maya ka ngai anni amai ro chu Arsenalina anti le dan ro thil thalo tak ani ya Luis Kelly che dan te Gabriel an ava au khum vak te kha thil thalo tak ani ya inzalo na lian taka ka ngai tin Gary Neville chuan asoi ve thung Manchester United lampoint thulo mom lo hriat tur an nei ya an defender season kalme ka che thaber kan ti thei omme Lisandro Martinez a hliam chungun taka endik ani nuwa ACL injury ani thu puan ani ya soitak in ACL hi khuble
ngal ru in tuam na la ya thil poimo tak te potila afu ber ome khalai kha achat deuh mok ti na ania hemi hi zai ani tur thu puan ania atlem bera Lisandro Martinez si tharuk atanga thariat vel achol angai ton nia tarlan anni United le Crystal Palace te anin khel tum khan minute samriat pani na Ismaila Sarnen ball anin chu na lama Lisandro Martinez in hliam atwara Matias Delitzon ron thlakin an zon chuana lama po amit tui atla zoi zoi ani kha rin ang ngein a hliam hi alo serious le tina ani chu Italian Serie A club AC Milan lampoi ni zanama khan center forward thar an senglu ta Europa club liantena anno mai Santiago Jimenez so Fenyor tatanga an senglu thu an puanga kumsang ni somni pakwa thleng dai contract an zia pui thu an soibok Santiago hian season kalmek amang thakop maya Fenyor tantum som pakwa inlan maning go som paruk akhunga midang gol khong tur siam sak tum thum anei manbok season kalmek met som pakwa ain lana go som pakwa luta ain rol vek tinani cho Santiago Jimenez in achua santa Fenyor team kha Dutch League Dutch Cup le Johan Cruyff Shield no moite achoi pui man anni Arsenal team chuan tun transfer kongka in hongme ka striker thar senglut man don lo ma se nipui transfer kongka ain hon hunai ro senglo antum ngei thu an soi chiang ta ni in alanga hian du na ti hlo ting thei tur hian in Victor Gyökeres chu senglo antum tur thu an soi English Premier League club Aston Villa team lampo anin sengbel zela niza nama khanin antar malam thuam chak antum na konga Marco Asensio chu Paris Saint-Germain atanga an senglu thu an puanga season kalme katan ani hilonin an ho don anni Marco Asensio hi UEFA Champions League no moi pahni lo choi to kha ania Paris Saint-Germain a khelna mun achang tam lutuk lova tuna Aston Villa team lama in toy thar turin aron kal vele ta hetiang kara hian Aston Villa lam vek hian Chelsea tangin season kalme katan disasi chu an senglu thu an puang vele ta disasi lona an ho mana hian paw million panga an seng don anni disasi hian Chelsea azom nuwa base yangin ain siam thathei meu lova Aston Villa team hi apanta anni Chelsea lam vekhen an defender Ben Chilwell chu an chuatir thu an puang ve boka nizana makhan English defender Ben Chilwell hi Crystal Palace lama lona an kaltir thu an puanga season kalme katan Ben Chilwell hian Crystal Palace si azom velta anni Tottenham Hotspur lam point antar malam thuam chak an tumna konga Manchester United chu makhalin Matthias Tel chu Bayern Munich atanga season kalme katan an ho thu an puanga kumsom pakomi hi season kalmek ato phuna an du ni chon a ngetin paw million somni pangain an senglut thei don bok Matthias Tel hian Bayern Munich a khelna mun achang tam lova club ho tu te hena chodil na athe luta hei hi Bayern Munich lampoin lo pom sakin Tottenham Hotspur lama hian intoi thar turin alut zuita English Premier League champion lai Manchester City lampoin antarlai lam thuam chak an tum na konga nizana makhan Nico Gonzalez chu an senglu tak thu an puanga aman atan hian paw million somnga an sen thu puangin hun rei tak dai an hnen cham tura contract an zia pui thu an puang bok City lam hian ti hian January transfer kongka kharta ka paw million za somriat te meu mai an seng ta anni chuti ruan January transfer ra sumhang number ero anni lova English Premier League club zinga kumsang ni somni pathum khan Chelsea lam hian in paw million zanni somsari pali an lo seng towa hemi towa hian City team hi an ronom zuita anni khati chin ha tun transfer deadline data langsar zol te chu anni tamaya chuti rolin transfer kongka in khar to ma se document ti felang chi in lalut man chi lo te hi confirm te ala chho vele zeu dona naktuk lama chung te po chu kantar lang le tura han ngai ta illa English Premier League club lian kan ti Liverpool te Manchester United te Arsenal lam atang heroin be sei tur aum to lo thunga ani lam hi chon January transfer kongka in hong meka mithar seng nobel antum lo thuni zan lam transfer kongka kharma khan an soi chiang towa chu wang chon club te kan hanti ang chi deu te tangin thil thleng engemaw chu ala theya chung te po chu kan tar dang le tura han be sei ta illa
voina tan chung khati chin hani tamai se clear tu te ka channel mi ngai hlut sakain chunga lom thuka soi tak meu meu ani like share le subscribe hamin han hriat pui zelula a thau me